Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Lemur ya sahabat. Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat semua ya. Baiklah sahabat, ini kita akan meliput pernikahan adat Sunda lagi ya. Yang mau menempuh hidup baru Ananda Helmi dengan Adinda Yunita ya sahabat. Pernikahan ini berlokasi di Kampung Ciberem, Kelurahan Taman Jaya, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Baiklah sahabat, bagaimana suasananya? Disimak saja ya. Let's go. Baiklah sahabat, ini buru-buru nih mau menjemput calon pengantin wanita ya. Proses menuju singgasana ya pelaminan. Hati-hati. Oh, dia jalan.
apa Sapa abi ayeuna Abi ayeuna dititikakeun Nuhunkeun dititahkeun kakang ka Muhammad Hilmi Yusuf pamegetihan abdi pamegetihan abdi abdi suka abdi abdi ridho abdi aku anjeunna ditika ku anjeunna mas kawina mas kawina batkan perhiasan mas perhiasan emas 10 gram dibayar kontan manganaki Mangalakiyo tidak ayeuna ayeuna dan sarang kawinan yang united binti terima dinikah naku mas kawin mas perhiasan emas tergantung dibayar 10 gram bayar kontan. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Muhammad Ali Yusuf bin Bapak Anda Jailani nikahkan kaula ka anjeun ka anak teges kaula anu nami Yunita Nur Hakiki sareng dikasihan mas kawin perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. terima abdi nikah sarang kawinna neng Yunita neng Yunita Tenang, tenang. ayat syahida Bismillahirrahmanirrahim. Yang Muhammad mas kawin perhiasan 10 gram dibayar Emas 10 gram. Emas nanti kasebat. 10 gram kontan. Kontan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Muhammad Hilmi Yusuf dan emas 10 gram dibayar kontan. terima abdi nikah sareng kawinna neng Yunita Nur Hakiki binti Dede Supriyatna ku perhiasan Emas. Tenang, tenang, tenang. Tarik nafas, tenang, tenang. Nah. Sok kapal jenela lah. Bisa, yakin bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Muhammad Hilmi Yusuf bin Bapak Anda Jailani nikahkan kaula ka anjeun anak teges kaula Yunita anu nami Yunita Nur Hakiki sareng dipasihan mas kawin perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. terima abdi nikah sareng kawinan neng Yunita Nur Hakiki binti Dede Supriyatna mas kawinna ku perhiasan emas 10 gram dibayar tunai. Alhamdulillah. Sah, sah, sah.
Baiklah sahabat, semoga bermanfaat ya dan menambah wawasan kita semua tentang pernikahan adat Sunda ya sahabat. Buat yang baru menemukan channel ini, bantu like, komen, dan subscribe ya sahabat untuk berkembangnya channel ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.